Sali ndabaramukije cyane nitwa Alvera Muhimbare amazina yanje niswe n'abavyeyi ariko nanone nta zina na rimwe niyise mfise hama ndi umurundi kazi mu bisanzwe ibikorwa vyanje vya misi yose hambavuye kuba ndi umunyeshure ndi mukinyi wa filme nkaba ndi n'umuririmbyi wa gospel bamwe barashobora kuba bamaze kubona ibikorwa vyanje hama ndi umukobwa akunda guseka nkunda gutwenga cyane mu buzima bwa misi yose ikindi ndi umukristo hama gato tuganire kuri filme agakino k'ubuzima sinzi niba umaze kuyiraba ni filme nziza cyane kandi irimo inyigisho murabizi abantu benshi bakunda kuvuga ngo rimwe na rimwe hari igihe abakinyi ba filme dukina ibintu bitabaho ariko bino twabikinye kugira ngo bifashe imitima y'abantu bamwe benshi muri iyi minsi mu mazi igihe mwumva abantu ngo birukira ubutunzi bakirukira amaronko bakirukira mu bapfumu kugira ngo bashobore gutunga nimba rero nawe utararaba iyi filme ushobora kugenda mu gakino k'ubuzima ukabikurikirana ukarayiraba ni filme imeze neza nibwo bwa mbere nashoboye gukina nanje muri ibi bintu kera naho randaba ibintu vy'amafilme y'abazungu cyangwa y'abatanzania cyangwa y'abanigeria nkabona uburyo abantu banyika muri filme nkibaza eske ibi bintu babikora gute rero maze kuja muri inyishu media nkabikora naratangaye cyane sinzi ko bikorwa ukuntu babikoze hama mbwira n'abantu pe hari abantu benshi bambwiye bakansanga inbox bakambwira Alvera kumbe nitwari tuzi ko mu buzima busanzwe ukara uri umuntu ushwana uri umuntu umeze ukuna kuriya abandi bakambwira bati Alvera wewe uzohafata nabo umugabo wawe bitewe nuko babonye ibintu nakenye muri filme agakino k'ubuzima abizi yuko kuva tubana buri musi wamana ibibazo ndambiwe n'ibibazo rero kuko nibuka ko sene ya mbere nakinye twakinye n'umugabo wanje zutameraniye neza amasene yatanguye mu ma episode ya mbere umugabo nza ndamushwanira uburyo ntaronka ratio ntaronka ikintu cyo gufungura ibi bintu ni ibintu bihanze ingo z'abantu benshi hano hanze murabizi yuko abantu benshi birirwa bashwanye birirwa bari mu nduru kubera amahera ya ratio yabuze ariko ikintu kimwe no vuga kuri ibi abagore twari dukwiye kwikibuka buriya umugabo si wakwiye kuzana ratio gusa n'abagore natwe turagomba gukora tugakoresha amaboko yacu kugira ngo tuze turafasha umuryango muri cya gihe umugabo yabuze ikintu atanga umugore nawe akaba afise ikintu ashobora gusova umugabo ndetse mu rugo nizera neza ko abantu haba ari abantu babiri baba bubakanye kandi bagomba gufatana mu mugongo bakasenyera ku mugozi umwe rero ku bantu bavuze ngo mwarabonye isene nakinye isuka ko amazi ku mugabo wanje kubera ko yari yabuze amahera ya ratio nkamubwira yuko sinshobora kubana n'umugabo w'umukene umugabo atanyambika umugabo atagira iki hano hanze muhora mubibona abagore bagasuzugura abagabo babo ariko ndabibutse yuko izo zose zibika zaramagi kandi gato karakura uno musi ushobora kuba uri kumwe n'umugabo wawe adafise atakena afise ariko mu gihe umugabo wari umukozi akunda gukora ejo ni heza nta muntu n'umwe yabivukanye muri iyi si birashobora kugenda neza ariko ikindi mbese kubera ko uhora uraba ko umugabo wari wakwiye gukora kugira ngo mutere imbere kuki wa mugore we nawe udashobora gukora kugira ngo mutere imbere utisunze umugabo wawe nawe ushobora gukora ibikorwa bizima bigashika kure rero guys nimusubire kunyumvira nabi pe jewe ndi umukristo biriya nkina muri filme niki uba ugomba kuba mu kibanza cya sene baba baguhaye gukina ukayiviva neza nkuko bikwiriye nimba bakubwiye ngo kina uri maraya ugomba kuba maraya cyagihe nubwo utarabivuga kuri maraya umuntu akikuraba gusa avuga ati umuntu ni slay queen nimba bakubwiye gukina uri umukozi w'Imana ugomba kubiviva nawe wowe uri umubire wo mwibarabara ukabiviva ukaba umukozi w'Imana rero kiriya gihe niyo sene bari bampaye ngo nkine nanje ndiki ndi umugore atubaha umugabo kandi umugore yamashwanira umugabo kuba atamuha amahera ratio cyangwa ikiya niyo mpamvu mwabibonye nabikize kuriya ubundi murabizi ndi umukristo ndanaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ariko ambavu yo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana mba ngomba no gucisha muri cinematography kugira ngo abantu babone abantu batabona umwanya wo kumviriza indirimbo bashobore kwicara bige biciye muri filme ya nuko tubikora hama
ndabahamagarira mwese kuraba filime Agakino k'ubuzima. Ni filime imeze neza kandi ntimuze muduha ibicapo by'ibintu tuba twakinye. Bari abantu turi bo muri filime batandukanye n'abantu turi bo mu buzima busanzwe. Ushobora kubona muri filime umukobwa yamakina ari umwana mwiza yitonze kubera ko ariyo masene bamuha gashobora, ariko mu buzima busanzwe ugasanga nishebebe nisusa. Ukabona n'undi muntu yamakina ari umuntu akara kubera ko babimuha kabikina kabishobora, ariko mu buzima busanzwe ukasanga n'umwana mwiza. Muri filime tuba mu kibanza cy'abantu baduhaye kubabo, ariko mu buzima busanzwe ntituribo. Kimwe mu bintu byatangaje muri filime Agakino k'ubuzima ni for example nka irya sene nakinye Banderas, Mutamu Banderas anyika. Byarangoye cyane gukinana n'umuntu ahagaze impande yanje nkitaba telefone ngasibaza nk'amenga si hari kadahari. Byarangoye cyane, ariko buriya iyo hari umu direct aragudirectinga akakubwira ati kora uku cugira uku ifatuka imbere ya kamera bikagenda neza. Ndabahamagariye mwese kuraba filime Agakino k'ubuzima, nzi neza ko muzoyikunda cyane kandi muri benshi. Ikindi ndabashimira abantu mwese mudushigikira buri munsi kugira ngo ibikorwa byacu bitere imbere, abantu mufata akanya mukabipartaja, abantu mufata akanya mukadutera intege, abantu iyo twakoze ikosa muza mukaduhanura mukamutubwira ati buriya hajya ahantu iyo mugira uko byari kumera neza gusumba. Imana ibaho umugisha. Kandi n'abantu mwese mwifuza kudushigikira murashobora kutwandikira kuri Facebook, mukandikira Inyishu Media, ahariho hose murashobora kuronka umuntu mushobora guhereza sponsor, kubera ko bino bintu ata sponsor z'abantu badufashe mu mugongo ntidushobora kubikora. Turabakunda cyane rero, Imana ibaho umugisha, mwarahezagiwe cyane.